Alhamdulillah, masa dapat tawaran itu kami buat a few homework also lah and do some comparison. And then bila kami tengok harga yang ditawarkan oleh Az-Zuhar dengan jarak hotel dengan masjid, tu yang kami pilih Az-Zuhar lah yang terbaik daripada banyak-banyak PJ. Kami tengok Hotel Aziziyah tu Alhamdulillah banyak membantu. Terutama sekali bila yang di peringkat awal lah, yang masa kita hari-hari melontar tu, especially yang tu memang dia sangat bantu sebab kita hanya boleh berjalan je ke kemah di Mina. Makanan Aziziyah sangat best. Memang rasa kalau rindu makanan Malaysia tu pergi Aziziyah. Memang sedap. Bimbingan sangat mantap lah, sangat bagus. Sebab ustaz-ustaz yang memberi ceramah, yang bimbing kami di hotel pun memang Alhamdulillah semua bimbingan memang top class lah, first class lah, betul lah. Sebab semua hukum-hukum, dalil-dalil yang diberikan semua berdasarkan pada yang sahih. So memang kami seronok lah Pak Ustaz dan pembimbing macam tu. Az-Zuhar rasanya tuan-tuan akan recommend Az-Zuhar. Oh, sudah tentu. Mesti akan recommend. InsyaAllah 10 out of 10 memang kami akan recommend Az-Zuhar lah kepada rakan-rakan kami juga.